Siphindze sivusele ngwane kude tishumayelo tesintu njengoba wathi ingwane ngokuthi lempela sonto lesikuyo le impela sonto lapho khona sithi sonke silive sisemadolweni ngobe sigubha lusuku lwekufa nekuvuka kwaJesu Kristu. Siyethemba ngwane ukuthi nawe lapho ukhona kukhona lapho khona nalapho kukhona lokusakudele khona. Sithi ishumayelo tesintu nje asendlule kuko nathi lokhu sibe bafisha nokho. Sikhule itolo bebakhuluma abantu labadzala lesibakhanzile. Bakhuluma tinkulumo labetakha. Kepha ke besiya singatinaki ngoba bisuke tingakaqondzani nathi. Ngalokuthi indlebe ihambe ithatha satikhanza sesikuthathile lokunye. Kanzi kusasa kutawubuya bese siyakubona. Kafishane nje ngwane. Bebaye bathi laba bayitolo nabakhuluma bacondzanise kubomake. Bakhulume emagama lamanye lothi nawalandzela namhla ubuka ubone lokuthi sethi kakhulu naletinto letenta ukuthi lokhu kube lukhuni ukuthi kungentiwa. Bebasho kuthini bayitolo nabathi tinyembeti temfati tiphelela emcamelweni. Angiphindze. Bebathini bantfu labadzala itolo nabathi tinyembeti temfati tiphelela emcamelweni. Tisaphelela khona inivele talaba lesebakhona nyalo. Labantu babethu lesenyalo labanye batsela buntfombi, labanye setintfombi. Labanye vele soyabona ukuthi nemajaha sekaqalile kubuka ukuthi lona ngathi kufuna ngimsondzete mhlambe ekhaya. Tabo tinyembeti tiyawuphelela kuphi? Tisaphelela khona yini emcamelweni? Nobe letala mhla tinyembeti setiphelela enkantolo nakuyawudivorce. Tisaphelela khona yini vele emcamelweni nobe letala muhla tinyembeti setaba la etincingweni. Tiphelela kubangani? Letinyembeti labe bathi itolo temfati tiphelela emcamelweni. Namuhla kusengaba njalo yini? Nobe laba balamhla tinyembeti tabo setiphelela emntwini wesilisa lasathandzana naye ngasese. Lapho khona ke bathi nasebabambene bese uyamtshela ukuthi iyangicilata indvodza. Angikwati igcilate kaloku nje mina. Mine kunje athi sibihli ke letinyembeti. Nale ndvodza lelaceleni leyati ukuthi umuntu webantfu. Imdudude loyo 2 minutes kanzi iyati ukuthi ijakele kuphi yendlulisa lendzaba lena. Lena yo noma ungayitshela ukuthi salumthatha. Nambe kanye nokuqala likhaya. Bangathi bangasithe nalapha elikhalweni imbuta ukuthi nangabe wakhona naletinyembeti takho ukuthi takho ukuthi letha kimi uselapha emtini letami lengakhokhisa tona ngoba nyalo sekuhoneymoon stage thine nawe kusemnanzi uyawuthi kuphelelisela kwakabani umcamelo ngoba wena takho tinyembeti tiphelele emcamelweni waselawini.
ngumulo umcamelo lekukhulunywa ngawo. Yakho tinyembeti tiphelela kuphi? Asicale lapha phansi ebangeni leliphansi. Siye lapha ebangeni lelisedule high school. Siye lapha ecollege. Singene la nidzaweni tekusebentela bese singene ekhaya. Yakho tinyembeti tiphelela kuphi? Bakhona labantu labanye ngakukhuluma khona la kule nshumayelo tesintu lokuthi lo hlobo lebantu lekuthi kungaba nenkinga ku relationship seyivele i-social media seyiyadi so ubona ngema status ukuthi hawu ivele le marriage lena ayisekho. Tinyembeti tiphelela lapho. Tika social media ngumcamelo yilo noma sekwaba ngona mcamelo walamuhla. Litawukwakha yini ikhaya nangabe letinyembeti tiphelela kulo mcamelo lekungu social media lamhla kanzi laba bayitolo bebathi tinyembeti temfati tiphelela emcamelweni. Kusho kuthini lokho? Eish. Ngayikhuluma indzaba lelikhulu. Ngoba nama ngibati sibebentangani kepha bengibabona. Ngoba sikamili nje emakho. Kusho ukuthi bowukhanza ukuthi kunesigaba lapho khona babe noma make noma malume thina lesikhulele emakhabo make. Malume banamalume kade. Kunento labangaboni ngasolinye ngayo. Uve bayawawathana ngale kamereni nangabe mhlambe kunaleje tinhle makamera. Kungane umuntu ankonqothe etela khaya. Sisuke thina sibantwana siyele ngaphandle siyomukela lo muntu. Angene lo muntu noma ahlalele ngaphandle kubite ukuthi sibite malume la ukuthi kunemuntu la ngaphandle ude la khaya ucela abantu labadzala athi malume lo mduna angiyi mina leni ngoba usethi kwenzaba leseyimkhubile ngale asukume malume lo womsikati inyelenyane ligama lomsikati malume lo wesifazane asukume atesule letinyembeti takhe atesule ashone ngale ebathroom yakhe athi buso bakhe athathe liduku lakhe alithi athi athathe nesidiya sakhe aphumele ngaphandle uyawusinakavula eminyango umbone ngesimile amukela nangi umuntu ohleli lapha ngaphandle lo ngasiye wala khaya lo tela khaya afika athi sanibonani baba ninjani hawu siyaphila Nkosi yami wafika ekseni sisathi nje salungisela kuphuma nathi etindlini athi awuncisini kumane ngifike ekseni bangithumela khaya ngite kubabe wala khaya hamba nami ngite kubabe wala khaya bangithume kuye awu mntwane bantu mana ngiyathi lendzaba lotenayo ukuthi ingabe idzinga yena mathupha yini noma nami ngingimake wakakhe bengingayithatha ngiyendlulisa kuye akasiye umuntu lokahle unemkhuhlane ngimshiya nje le kamereni la ngisuka khona vele uphathekile akekho kahle umane nje udlulise lo mlayeto nangabe kuyinto lephuthuma noma ngangishiyela lucingo ndamcela akushayele tinyembeti temfati tiphelele emcamelweni utaseke nalona sothi awu akusiko lokunganani ngithunye bakabani bathi angidodlulisa kwekuthi noma awuvele kutawutsinga yena ngicela kumane ngishiye na inombolo abomane angitsinze uyajika malume kati ubiyela ekamereni yobika so uhambile lo wathi kokuthi uphathekile unemkhuhlane uphile saka lo muntu lemani usuke ebhova bakhe nje beyingene impi yemshadza le beyisukile le betisukelene le ngalo kuthi lo munye uyathi sinyembeti takhe diphelele emcamelweni akaphumi naletinyembetwana nato lengaphandle afike nalomuntu webantu amangale sengidamthini ke lo kulese bakwenda laba balamhla uyeda ngidambita noma kutshele bona labantwana anihambe notshela lo muntu kokuthi ababuya ngalenye ilanga kuphindze kubiyele ligama Nkosi yami lo muntu uthi usuka khashana mtshelena kithi akashiya umlayeto phindze kubuye umlayeto Nkosi yami hawo nebakithi uthi bekamane bekacela kumane abone babe wala khaya bafuna wena labantu uphumiyele ngaphandle kusengiko yini kokuthi laba bayitolo bebathi tinyembeti temfati tiphelela emcamelweni kusengumcamelo yini
namathi tinyembeti tiphelela emcamelweni laba itolo bebakhuluma ngokuthi aphumelele ngaphandle abakhanze bangani bakhe sebamele lapha kwenteke kukhona la kuyiwa khona sogezile sokugqokile sokahle nakashona nabo la ndleleni kuxoxola etinye tindzaba ngisho nakancane leya kakhe indzaba ukuthi awumva ifaka angisisho yabati nalabo nofaka indzaba yami kulaba kanzi nabo banetakabo faka indzaba yami la ngiyathi lasibani banyana utelena lasibani banyana lo ngekho la utahamba uqoqela bona nje asifika nakulazibani banyana engabe nje saphelele emcamelweni namhla ubese yithi ngaphuma lapha nakungenwa emotweni sekhanjwa nebangani kuniketwana emafayela kuze kuniketwana ngisho nenombolo letebameli kuthiwe nanga ummeli utakusita mina wangisitela zibani banyana noma nami ngasitwa nguye utakusothela lo lamadodza ayedzelela ngafuna kusotho takusothela ke lo mmeli lona ngiyathi mina utakusothela lona nje ufuna nje ukuthi na ufike enkantolo kwente isiqiniseko sokuthi vele umdla konke lokulakalala nako ngoba uyedzelela tisaphelele emcamelweni linye indlela kwehlukana nako lesikwentako namadivorce nangaleswentako uthi na ubuka naso le kubo 50 noma le kubo 60 ubuka lemvu ubone ukuthi sasinato kona leti inkinga kepha besingaqedweni inkinga leta kube sakhona ukuthi sihlale phansi lomnye ehle nalo sesitulweni ehle nalo vangazi ukuthi uyedzelela mhlambe ngemfundo yakhe naye athi yathi thini kuwenza kanye emhlabeni angiyekele lento lengendako tinyembeti temfati tiphelele emcamelweni bebasho njalo bayitolo mani letikhathi lesesikuto nyalo sethi ushiya kungumbuto lo ukuthi vele tisaphelela indvele emcamelweni kulaba labakhona nyalo basawati lo mcamelo ukuthi usho ukuthini basaqonzisisa yini ukuthi nakuthiwa tinyembeti temfati tiphelela emcamelweni bekukhulunywa ngani ngesilumbi practically usengakhona yini kukwenta ukuthi wena kulela yakho likhaya usileta mtinyembeti titawuphelela lapha emcamelweni nobe lento lencane nje uma sikhuluma ngako nje sewathathwa inhlangano temalungelo iabuse ke leyo ukuthi umuntu utawubeketela nje abayibona irubbish aphike kuyibeketelela iabuse leyo shiya lekama la shiya lesalenda labalula yekela shiya lilikhambi kulabantwana laba lesibatalako nento lesingayinaki futhi singemaswati labantwana laba lesibatalako lokwehlukana kunengakhulu lakithi bese kubana nabo abantu lesebangemaswati nyalo le inkolo yabo ithi baya lapha kumosque lebona bana le unit lengayi emuva ngalelinye lemalanga siyawusithola sifundwe siyababhlungu ngoba divided you're going to fall, united they are going to stand. Ngalelinye lemalanga bayothi sebemile njengoba kwenteka lemve emlandweni le bayothi sebamile sithi khanze ukuthi sine labantu abethu lala sibashiye khona sekude kubambana sekude lobuswati la kubo bayogcine bangenele kule nkolo nayi inkolo le bangayadi siyawubakhanza nabo sebavalwe ebuso sebangene kule nkolo labangayadi akusho ukuthi ngithi kabi kepha mina umntwana ngiyathi ukuthi noma ungamkhulisa umkhulisa abeni umntwana nje lokhulisa ekhaya lebantu labangemasabatha umntwana lokhulele kaShembe umntwana lokhulele eZayonini umntwana lokhulele kubosindisiwe umntwana lokhulele eJericho noma ngaba mdala kwane aphuma eJericho kuye kepha labethu siyawubakhanza sebangene kulamanye emasondo sebangene kulenye inkolo ngathwela ufemini bavale iminyango yekusebentela laba bebasebenta khona baguqe emaqansini babuke etulo leni ngoba sehlulekile kuba lubumbano sehlulekile kwakha ema-families sehlulekile kubona lufa la likhona khona ukuthi hayi kunelufa lolukhona la asesibiyele emuva sesike sime kushaya imithetho asesibiyele emuva nje sicele boba bethi khulu asekuhlalwe phansi la asenisilungisene la indzaba nayi asekubuye eMalawi le asekubuye emaguma kubuye nemasangu le asekube nemalawula emphakathi kubite abafana babitele khona le Malawini le miphakathi kuhlalwe phansi bakhokhelwe labafana bakhokhelwe kusukela lapha kunale banga lelapha phansi sathi leti inkinga tabo ngoba labanye banabantwana na ubabuka nasibabona naba labasafunza tikolo le ndlela labane enga ngayo ngebatali babo
uyabona ukuthi vele nabafika ebudzaleni lapho waqansula into lencane nje uthi fokofu hambile futhi angikhulumi ngena kanenhlanhla ukhanza ukuthi ufundzile wahamba wayofundzela uyasebenza fokofu yekele yonke lento le sikhulisa ini sithi ishumayelo tesintu sithi uyakhumbula yini bayitolo nabathi inyembeti temfati tiphelela emcamelweni bebasho ukuthini ngiyabonga